Hakan hon kimentri ke hima sora, haka jengelam uba majau, haka kanyau terik nailar arja arpusau kalau penlong ke jing jurup ya kalong kaman ke surak majai, kata nadu umdut hadu 0 point. Kabahap haka jing pet ke hima, berkene ke surak kadibal island tiru ya kakam kayi mausun syari Bangladesh, dakin nong kayi baper. Kini ke surak kadai kepadang sudap moramat dangshan, Henry, nak jing selapat jing ya citrok hi, kam syamla nek bat shan slam. Mentah, kini ke benta jong ke surak kala sniu bat kat kum ke jing thu uba majau uloong. Ba ke jing julor kloy ke surak kadai hi nak jing ket mausun palat put kitrok ban kayi se Bangladesh. Uba majau uloong hakipor beladap, ke hima kala moramat ya kadai ke surak manu benai haka jing lot ke balong san lak tingka. Ulihat hu bakum kahima kan ya kran bat kibor badai pen bantek lakam ya kejingket palat pot kitrok. Habakali uloong bakahima namar kejing don kiken rum kenram kam syam layo alat ban lum khajna nakakam khayi mausun bat menta kadon kejing kum no ban le ya kani kasurok. Ni pek ni peniat ni menginak hima ke ban penbahar ke hima. Berarti kani surok ni lah ada penbahar ni lah ada teh kani kendau bimau. Dena tak tahu bangi habang pek ini surok kalau kumno keman kumno kondisi mereka hadin ba igi kumpi kumto truk bun biaya eksportar biaya ini ki mau ekspor di Bangladesh te negeri jongi kumki try di papan bahai ini surok ini hapan pek yang jing pha jing ber joka bagi jing long jing ban joka dan tak tahu tak sengi one office kumki menteri kahima ni one ban pek yang serok bagi ke bangi bangi lapอย่างนี้นี่ก็ได้กับกำลังอย่างนี้บันครับนี่ก็นี่ก็pentah bu ada pilap kum nu dak serok fi ong bar sedang dak penbah ndai menta pakar komlong rekoman ke bla ipen sosat ya tak kayak yang jikali ini hoi hajin sisa ka dai pentah kumengi menta ni ya ang tunang tei na du pastang na tena mundut hang du hang ni ya 0 point ni lap ya ke jing sneu ke jing du jing serok bagai tleu ke saar ke bun bat wat banyak lenti do bru ka stom ten rai hajing sisa nak leng ke himang sim khia phai ka ne bangi ju pun pha man lau banai ba kata kada jing sisa kam dai ke bangi Ukraine tang di kenten dai ke bangi ladep ban ya ban peniai nak ke hima ha ka bangi nglabu yu kontraktor ban pen pha ni bat kontraktor ru bangi seu manu banai hingi seu san lak manu banai bat ka jing pen pha jung iru nadu banai jun hi ladep seu show kontraktor yang jing penbah jo ndai bangi wan pek ka jing sandut jongi ka dai kata ha bangi penbah ban pek long man surok permisi milap kalong tak bangi yang di ba ka jing bun kitrok ki bayah pat ka jing i jongi ikumba ka kitrok ki ba la lut pa kalut jongi rum milap ban ngej ban ong makan don tak aton ha jing pe jongi te le se de ne ka dau ka dai ka dau ba jongi penjet surok ni mai sahabat penbah. Kumno paga hima kayo bisa mo nakane sundan yo sundan. Hoi, beras kita ngi yo ke jongka musul nang ne ngilum nak trok ni. Ndai tip nak kunum kenam ke bami hima tiba pelong ya ke jing thot jong ka jing mi ke hima ha ka bangi ngi ju yo ban lum ban menta ngi pala ban yo ban lum nak hima jing mi badai nak kata tahu ba kanai kadai ke wei ke jing ha ka ba hima kan la ban penbah la da jia ba ka hima kam yo ya fon naga ban lum ya musul nang jing yo hima nak ta ban penbah ke srok kan jia ayu ke srok nama ka hima kanum la ban kit kle lam da don ke jing mi kanum la ban penbah lam da don ke jing mi nama kata kalong ko nama kata la da ha jing pe jong ngai dak long si long kum ni la dak hima kam dan jing mi nang ne ban penbah srok kan poi hadu uput ba kan srok kan long subanya bara dak kam long subanya ekspor kan long kum si kan jia pas new kan long subanya bat kan long ke jing ek ni pai ba sim bentai kan ka ban le ekspor ya nang ne India sibah kata kata ke benta ka bangi pekat hima ka ri ten ka tang wan pe jing man srok kalau kalong ni menta ke sencam nak hima atau kan don biang ne menci penbah ndai rapi penbah makan aru mupi ong mene kadon ke imat kit palat pu bakatai kalam sa kecik sniu no juga ke surok ke sencam jo pipat ki ya kan ngin habban
maham ni krok bat wat segi bor badai pek ban pendek ban ya kene ke jingkit palatput nang bakan num ketai ke srok ama ke jingkit palatput hi kajuk penjular ke srok kata kadai ke wei ke bentah min haban control min haban kupa de bor di badai pek ni nang ba ke jingkit jingkit krok ya ke mau kanum long palat nang ba kasrok kanum kata bat ke wei ru hi habedai berkajing penbah nak leng ke hima ngi snga ban pa bai bade ke chinge jingi ban pan pham lada kam don chingi kumno ngi la pan biang ya ke jinglut hang ni kumbalong bar sikata ni seu bai kontraktor san lak sunai nang ta ban pan pha min te ni no so ten rei pde la dang mi yo phone issue num la baden ta ka daw ngalong men ne lada mla su ke hima ban pha ne surok kanum long su bangan ya ti ni export Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya